Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 21 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Ndabasuje kandi mbahe ikaze rero aya masaha ya nimugoroba aho tugiye kureba amakuru agezweho cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bimenyekana ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bimwe na bimwe bikomeje kugenda byumvikanamo amakuru adasanzwe. Turaza kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo turebe uko byifashe, turanyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru naho turebe uko byifashe, hanyuma kandi turareba no mu yindi myanya dukurikirane gatanu kuri gatanu amakuru ari kugenda aturukayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irubaya ibice bisanzwe bigenzurwa n'abarwanyi ba AFC-23 ko iki gihugu cya Amerika gerutse kugaragaza ko gishyigikiye inzira y'ibiganiro bihuza uruhande rwa AFC-23 ndetse n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byaba bishatse kuvuga iki kugaragara kwa Amerika muri rubaya? Turaza kubigarukaho muri amakuru, ndaza kukubwira ibice bigiye bitandukanye byagiye byigarurirwa n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kumenyekana kuva uyu munsi watangira mu masaha mu gitondo kugeza uyu mugoroba. Bikaba hari ibice bikiri mu maboko y'uruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara byari bimaze iminsi byumvikanamo imirwano ikomeye cyane yahuzaga inyeshyamba z'umutwe wa AFC-23 ndetse n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugenda tubigarukaho. Reka nkubutse ko tugufite n'andi makuru agiye atandukanye tuza kugenda tugarukaho kugeza kuri uyu mugoroba. Mu bice bigiye bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo niho twibanda cyangwa se niho tugenda tugaruka umunsi ku wundi uko bwije nuko bukeye. Hanyuma rero nshimira abantu mudukurikirana mudahwema kutugaragariza ko mukurikirana ibiganiro byacu n'amakuru. Nshimira cyane abantu mwamaze gukanda subscribe cyangwa se sabone hano kuri Region Info, ndetse abatarabikora namwe babwira ko iki ari cyo gihe ari nawo mwanya kugira ngo mube mwakanda kuri iyo buti tukuranye bamukonde kukazogera. Like, share ni by'ingenzi kandi by'agaciro gakomeye cyane. Ni mu gihe kandi mu by'ukuri kugeza uyu munota cyangwa se magingo aya ngaya cyangwa se kugeza kuri isaha tuza no kureba n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bizakomeze kugenda bimenyekana. Reka twinjire mu makuru nta gutinda turebe uko byifashe kugeza kuri ubu ngubu mu bice bigiye bitandukanye. Ibijyanye n'imirwano turaza kubigaruka ku musozo w'aya makuru, ahubwo reka turebe ibijyanye mu by'ukuri na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni iki zimaze gushyira hanze iki gihugu mu by'ukuri ku bijyanye n'amasosiyete yabo mu bice bicukurwamo amabuye y'agaciro. Biravuga ko sosiyete zo muri Amerika zirimo kugaragaza inyota idasanzwe yo gushora imari mu mabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko harimo n'igice gicukurwamo amabuye y'agaciro cya Rubaya. Iki gice kikaba kizwiho ko kirimo abarwanyi benshi cyane ba AFC-23. Si ibyo gusa kandi bikavugwa ko muri iki gice hagaragara ingabo z'u Rwanda zishyigikiye abarwanyi ba AFC-23 ndetse uruhande rwa Kinshasa rugashinja ko amabuye acukurwamo anyuzwa mu Rwanda mbere yo koherezwa mu bihugu bigiye bitandukanye. Bikavuga ko rero ubu ngubu tuvugana isosi yaba igiye kugwamo inshishi, kubera yuko niba bimeze gutyo ubu tuvugana Amerika yamaze gushimangira ko umubano wayo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uhagaze neza, ndetse bemeza yuko amwe mu masosiyete yabo akora ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro agomba gukomeza ibikorwa rero hano muri aka gace ka Rubaya. Makuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko umwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje, umwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko nubwo hari inyungu zikomeye ishoramari ryose rigomba kujyana n'imigambi ya Amerika yo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho intambara imaze guhitana abantu benshi. Ibi benshi bakabigiranya kugaragaza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka gushyira iherezo ku bibazo by'umutekano muke bikomeje kurangwa hano muri aka karere k'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo,
hanyuma hagakurikiraho ibikorwa byabo by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Gusa benshi bagiye bagaragaza ukutabyumva neza, aho bagiye babigaragaza nko kuba ari gusahura umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'undi nanone byaba biri kurikirwamo uruhare n'igihugu cy'igihanganye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntangiriro z'uyu mwaka Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yoherereje Amerika urutonde rw'abantu hafi umutungo kamere w'ingenzi urutonde rw'ahantu hafite umutungo kamere w'ingenzi. Abango Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo yohereje urutonde rw'ahantu hafite umutungo kamere w'ingenzi kurusha ahandi, ishaka ko abashoramari b'abanyamerika bashoramo imari. Ibyo birimo imishinga y'ubucukuzi bwa manganese, umuringa ndetse na cobalt, zahabu ndetse na lithium. Ayo ni amwe mu mabuye cyangwa se aho agaragara niho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye itanga igaragaza ko yifuza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashora imari muri ibyo bikorwa. Amerika irifuza gukoresha ubu bufatanye mu rwego rwo kongera ijambo mu kugenzura ibijyanye n'amabuye y'agaciro akenerwa cyane ku isi, mu gihe ishaka kugabanya ukwishingikiriza ku Bushinwa busanzwe bufite ijambo rikomeye muri Afurika. Bigaragara yuko kuri iyi nshuro Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gushaka gushora imari cyane mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bikorewe muri Afurika, dore ko Afurika kugeza kuri uyu munsi byagiye bigaragara ko ari isoko y'ubutare cyangwa se y'amabuye y'agaciro yifashishwa cyane hirya no hino ku isi. Ibyo rero bigatuma kuri ubu Amerika ikomeje kongera umubare w'ingufu ishyira mu bijyanye no gushora imari mu bihugu bya Afurika. Amerika irifuza gukoresha ubufatanye mu rwego rwo kongera ijambo mu kugenzura ubucuruzi bwa Afurika bushingiye ku mabuye y'agaciro ndetse no kugabanya umuvuduko w'Abashinwa kuri iyo ngingo. Aha rero mu bijyanye n'ibikorwa by'icukurwa ry'amabuye y'agaciro nk'uko amakuru atugeraho, niho haziramo ikirombe cya Rubaya gisanzwe kigenzurwa cyangwa se gifitwe mu nshingano mu by'ukuri n'abari ku ruhande rwa FC23. Mu byagarutswe cyane harimo ikirombe cya Krota cya Rubaya gifitwe nka kimwe mu hantu hakize cyane ku isi mu mabuye avamo ya tantalum. Uyu mutungo ukoreshwa mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho, ibikoresho by'indege ndetse n'ibijyanye n'ingufu za nucleaire. Niyo mpamvu kugeza uyu munsi iki kirombe cya Rubaya kiri mu byagarutsweho cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu byatanzwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nka kimwe mu byanya by'amabuye y'agaciro bigomba kugenerwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo babyaze umusaruro ibyo birombe. Uwo muyobozi wa Amerika yavuze ko Rubaya ari ingenzi cyane kuko iri mu mutima w'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, bityo ibikorwa by'ubucuruzi bikaba bidashobora gutandukanywa n'ikorwa ry'amahoro. Nubwo bimeze bityo, umutwe wa M23 wanenze ubu bufatanye hagati ya Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uvuga ko budakurikije amategeko kandi bufite intenge. Uwo mutwe wanasobanuye ko kuba Kinshasa itanga Rubaya mu gihe itayigenzura bishobora kuba ari uburyo bwo gukurura Amerika kugira ngo ifashe mu kuyigarura mu buryo bwa gisirikare. Amasezerano hagati ya sosiyete y'Abanyamerika bivuga ko mu by'ukuri arimo aratunganwa. Icyo bita Virtual Minerals kwa baratangaje ko iri gukora ibishoboka byose ngo yongere gutangiza ibikorwa by'ubucukuzi, ikore ibikorwa by'ubucukuzi bwa cobalt umuringa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikaba ari ibikorwa bya mbere bifatika bigaragaza ishyirwa mu bikorwa ry'ubufatanye. Uwo muyobozi wa Amerika yavuze ko uyu mushinga ari ingenzi mu kubaka icyizere ku bashoramari cyane cyane mu bijyanye n'umutekano n'ishoramari n'amategeko arigenga. Abashoramari bagaragaje ko bafite impungenge ku bijyanye nuko amategeko y'imisoro n'imari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashobora guhinduka, bikaba byatuma bashidikanya ku mutekano w'ishoramari ryabo mu gihe kirekire. Hanyuma dukomeje n'andi makuru yakomeje kugenda amenyekana kugeza kuri ubu ngubu, biravuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiye gukora impinduka zidasanzwe mu bijyanye n'ifaranga ryayo, aho yateguje ko mu mwaka utaha w'ibihumbi 2027
ifaranga rizwi nk'idolari ry'Amerika riraba ritagikoreshwa. Nta nubwo ari ryo ryonyine gusa, ahubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateguje yuko n'andi mafaranga yose y'amanyamahanga azaba yamaze guhagarikwa gukoreshwa muri iki gihugu, kubera yuko ngo aya mafaranga aragira ingaruka zikomeye cyane ku bijyanye no gutakaza agaciro kw'amafaranga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'igihugu muri rusange, ndetse ntibigarukira aho ngaho gusa, ahubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko byanageze ku bukungu bw'igihugu. Ibyo rero ngo barasaba ko mu by'ukuri abaturage bamenya neza cyangwa se bakitegura ko mu minsi iri imbere 2027 baraba bamaze kwitegura guhagarika ibikorwa byose bifite ububiro no gukoresha amafaranga y'amanyamahanga. Guverineri wa Banki Nkuru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Andrew Wameso niwe washyize hanze aya makuru, ndetse yemeza ko ibyo vuba bidatinze biza gutangira gukurikizwa. Aha Andrew Wameso yatangaje ko guhera ku itariki 19 Mata 2027 nta muntu uzaba wemerewe kwishyura serivisi iyo ari yo yose cyangwa se igikorwa icyo ari cyo cyose aho kiva kikagera mu mafaranga y'amadolari cyangwa andi mafaranga y'amanyamahanga, kubera ko ari byo bigira ingaruka zikomeye cyane ku gaciro k'amafaranga y'amanyekongo. Amadolari amaze imyaka myinshi akoreshwa cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurusha amafaranga ya Kongo. Ibi byatewe ahanini n'irindimuka ry'agaciro k'ifaranga ry'iki gihugu ko aho gutwara imizigo y'inoti, abaturage batuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahitamo gukoresha make afite agaciro kenshi. Ni ukuvuga ngo amafaranga ashobora gutwarika kurusha kwiringira rero amafaranga yabo menshi cyane ashobora kuba mu by'ukuri atabakundira kuyatwara byoroshye. Mu 2010 idolari ry'Amerika ryavunjwaga amafaranga y'amanyekongo 920, ariko mu mwaka wa 2026 amakuru agaragaza ko idolari ry'Amerika rimwe rivunjwa amanyekongo agera ku 2300. Banki Nkuru igaragaza ko rikoreshwa n'abanyekongo hafi 90% muri serivisi hafi ya zose, keretse kwishyura abakozi ba leta ndetse n'imishahara, bivuga ko ari wadakoreshwa ibijyanye n'amadolari. Ibyo rero leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kubyamagana, ikavuga ko umwaka utahita bishaka guhera ku itariki 9 z'ukwezi kwa kane umwaka utaha, bakavuga ko ibyo bitazaba byemewe. Guverineri Andrew Wameso yakomeje agira byinshi atangaza, aho yatangaje ko mu mwaka utaha ibi bizahinduka kuko nta muntu, ibigo by'ubucuruzi cyangwa iby'imari bizaba byemerewe kwakira mu ntoki amadolari cyangwa andi mafaranga mvamahanga. Kuri banki z'ubucuruzi, Wameso yasobanuye ko zitazemererwa gutumiza mu mahanga inoti z'amafaranga mvamahanga, cyakoze ko hazaba hariho uburenganzira bwo gutumiza amafaranga yo mu buryo bw'ikoranabuhanga gusa. Agira ati guhera tariki ya 9 Mata 2027 nta muntu uzaba yemerewe gutanga cyangwa kwishyura serivisi mu mafaranga mvamahanga. Muri Kanama 2025 Wameso yatangarije ikinyamakuru The Bloomberg ko mu bidindiza ubukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arimo gukoresha cyane amafaranga mvamahanga, bitewe n'uko igihugu gikora byinshi mu mahanga kurusha ibyo cyoherezayo. Wameso yagaragaje ko Banki Nkuru yashoboraga kuzana impinduka zigamije kurengera ubukungu bw'igihugu, ariko ko yagiye ivangirwa n'izindi nzego. Yasabye ko iyi banki ihabwa ubwigenge bwo kwigenzura cyangwa se bwo kuba yakwikoresha, aho kugira ngo mu by'ukuri harushaho gukomeza kugaragara nk'aho ari inzego nyinshi cyane zifite ububasha ku ikoreshwa cyangwa se kwigena agaciro ry'amafaranga ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukiri hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ariko n'ibiri kuvugwa ku bihugu by'amahanga na Amerika, biravuga ko ngo amasezerano yasinwe, hari bamwe mu batayishimiye. Abanyamurenge ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bakoze imyigaragambyo, aho imyigaragambyo ngo yari igamije gusaba iki gihugu gushyira imbaraga mu gukemura ndetse no kurangiza ikibazo kibikomeje kugaragara mu bice bigiye bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bikozwe n'ubutegetsi. Amakuru avuga ko ngo ari imyigaragambyo yatangiye tariki 20 Mata, itangira ku biro bya Perezida wa Amerika White House, ikomereza ku nyubako ikoramo ubunyamabanga bwa Amerika bushinzwe ububanyi n'amahanga, ambasade ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Washington, ndetse isorezwa nuva imyigaragambyo kuri Capitol. Muri ibyo bice byose abanyamurenge bageragamo ngo bagaragazaga
hanze y'inyubako bifashishije indangururamajwi bagasoma ubutumwa bukuyemo ibyo basaba, aho berekanye ko nubwo M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biruka kugirana amasezerano ntacyo ashobora gutanga mu gihe Minembwe n'ibindi bice bikigabwaho ibitero. Ubutumwa bugira buti amasezerano y'amahoro ntacyo yabavuze mu gihe bombi zaba zikomeje kuraswa ku basivile muri Minembwe. Agahenge ntacyo kaba kavuze niba abantu bakomeje kwicwa muri Minembwe na Masisi n'ahandi hose ku butaka bwa Kongo. Diplomasi ntacyo yabivuze niba itarinda uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Bongeye kugaragaza ko kuba impande zombi zashyira umukono ku masezerano y'amahoro bikwiye kujyana no kubahiriza ibyo zemeranyijweho, abasivile ntibakomeze kuraswaho. Basabye Amerika gukora ibishoboka byose igahagarika ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamurenge bicwa bazira uko bavutse. Bakomeza bati nubwo turi hano kurwanya amahoro turi hano gusaba amahoro nyayo, amahoro atari ayo mu nyandiko gusa ahubwo agaragara no mu gihugu, amahoro abungabunga abana aho gusigasira inyungu za politike. Iyo niyo mpamvu turi hano imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu kiyoboye isi gishobora gutuma habaho amahoro arambye no kubuza inshingano buri wese mu kurinda uburenganzira bwa muntu. Umuryango Mahoro Peace Association wateguye imyigaragambyo yabereye mu mujyi wa Washington DC watangaje ko yitabiriwe n'abanyamurenge barenga 4,000 baturutse mu bice bitandukanye bya Amerika. Uyu muryango wagaragaje ko ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zifite uruhare mu bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge muri komine Minembwe no mu bindi bice by'imisozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo. Umuyobozi wa Mahoro Peace Association Douglas Kabunda yasobanuye ko igikorwa cy'imyigaragambyo yakozwe mu rwego rwo kugaragaza ukuri, batazahwema kugikora igihe cyose bigaragara ko bene wabo bakigabwaho ibitero. Ati impamvu dukomeza kwigaragambya nuko ikibazo cy'iwacu kitarakemuka, noneho cyabaye kibi cyane, ubwicanyi bwarakomeje, habaho n'ubundi buryo bwo kwica, ubwo burimo kwicisha abantu inzara no kwicisha za drones. Izo drones ziragenda zikica abantu ariko zikica n'inka. Iwacu inzara ni nyinshi, impamvu twagarutse nuko kitarakemuka kandi tuzongera tugaruke kugeza igihe ikibazo cy'iwacu kizakemuka. Uwo ngo rero n'uhagarariye uyu muryango Mahoro Peace Association w'abanyamurenge. Mu butumwa abanyamurenge basomaga bagaragaje ko ingabo za leta zifatanyije n'iz'abarundi zikomeje gukoresha drones mu kugaba ibitero muri Minembwe, bagasaba ko byahagarara. Yasobanuye ko uretse imyigaragambyo abanyamurenge bari banafitanye gahunda yo guhura n'abasenateri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakabagaragariza ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo, banabashyikiriza inzandiko zikubiyemo ibibazo abanyamurenge bakomeje guhura nabyo mu rwego rwo gusaba ko icyo gihugu cyagira icyo gikora. Kabunda yagaragaje ko mu gihe amasezerano aherutse gushyirwaho umukono mu Busuwisi, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 yashyirwa mu bikorwa yatanga umusaruro ufatika, kandi bizeye ko Amerika izagira uruhare mu gutuma ibyasinywe bishyirwa mu bikorwa, ariko bagasaba Amerika kubigira ibyayo kubera yuko ngo ibi ari ibibazo bikomeye cyane. Hanyuma rero mu yandi makuru yakomeje kugenda atugeraho cyangwa se mukomeje kugenda bimenyekana kugeza kuri ubu ngubu, kuri uyu munota biravuga ko hari imirwano yongeye kumvikana mu bice by'aho Katanga. Hari inkuru nziza yiturutseyo na makuru yuko FARDC iri kwemeza ko yamaze kugarura ubuyobozi bwose mu mudugudu wa Konga mu gace ka Mitwaba nyuma y'ibyumweru 2 ingabo za Bakata Katanga zigaruye aka gace, ndetse n'ibikorwa by'ubusahuzi byakorwaga bikaba byahagaritswe. Abo rero abaturage barashimira FARDC ku bw'icyo gikorwa cy'imbaraga cyakozwe, aho kandi kuri ngubu umuyobozi w'agateganyo Martin Mazambe nawe yemeje iki gikorwa ndetse ashima inkunga n'imbaraga gisirikare cya Leta ya Kongo cyashyize muri ibi bikorwa. Tugarutse kandi nanone Masisi biravuga ko Wazalendo bongeye kugaba ibitero mu masaha ya nijoro kuri uyu munsi wa none, ruva mu ijoro riva ku wa mbere shyira kuri wa kabiri ahitwa Muheto, ndetse n'igitero cyari kigamije gusubiza inyuma abarwanya wese 23 ndetse n'itsinda rigari ry'izi nyeshyamba rishinjwa gushyigikirwa n'u Rwanda ryagabaga ibitero muri utu duce. Nk'uko ayo makuru agenda bigarukaho, bikavuga ko abatuye muri ibi bice bagaragaje kwishimira gukomeye cyane ko Wazalendo yasubije inyuma icyo gikorwa, ndetse nabo ubwabo ku giti cyabo nyuma yo kwegukana intsinzi bamaze kuhakura abarwanyi ba AFC 23
nk'uko aya makuru agenda abigaragaza. Turaza rero gukomeza n'ibindi bigiye bitandukanye masaha ari imbere, hanyuma rero ngereka mbashimire mbifurize kugubwa neza. Iyi na Region Info aho twakugezagaho amakuru hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko twibandaga kandi tugaruka ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ndabashimiye cyane mwe mwese mwari mudukurikiranye. Turaza gusura mu masaha ari imbere tureba n'ibindi biba bigezweho kuri mikoro na Bosco. Iyi na Region Info, mugire ibihe byiza, Imana ibigisha gukomeza kugenda byibana namwe. Ciao ciao, hasta la vista.